بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى قاعدة ما أنت قاعدين إنه أما حسابتان قاعدين إنه وحي كسابتان تحي بارانتيسر سيدان أيو وقتهاي أما قاعدة واسيدان plus P parentes C plus D parentes معناه waxa weeyaan O gånger C och A gånger D och B gånger C och B gånger D أيوة قاعدة marka O gånger C det blir AC A gånger D plus det blir AD och B gånger C det blir plus BC och B gånger D det blir plus BD قاعدة marka sidaas weeyaan marka insha Allah tusaale yar ayaan qaadanaynaa for example waxaan leenahay parentes x minus 4 parentes x minus 2 x gånger x det blir x upphöjt 2 x gånger 2 det blir plus minus 2x 4 gånger x det blir minus 4x 4 gånger 2 det blir minus det blir plus 8 marka waxa weeyaan x upphöjt 2 plus 4 det blir minus 6 plus 8 إن شاء الله تعالى قاعدة ما تنقادن إن إنتنا أيه بارانتيسر marka parenteska waxa weeyaan sidana ayaa loo isticmaalaa markastana waxa weeye inaad iska fiirisid laba plus laba minus hadii isku soo hagto dibli plus marka insha Allah ta'ala sidana ayaa maanta ashkan nooga yahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.